Dekat urus kat syuhada apa benderanya? Ke mana-mana bah? Siun bendera dalam nangro, ciitip uro angin peduda, bintang bulan pusaka nangro, nesa ke bumo Aceh merdeka. Ijamira megare bine, nanam krek gare bine bendera, warna hitam dua krek gare, berkrek ke putih, garing mewarna, megaring hitam memaknai ragam, getanyo kenang jasa syuhada, putih garing memakna tersuci, gentar pensabi syahid nafala, bintang bulan batu ngekam ukir, Islam ke hukum bum aso bangsa, mira bendera memana lam nangro, darah melangolam tanah jaya, lam nangro Aceh jaya punah, tak semelu bangsi gom dunia, jaya bintang bulan gaji.